LNT. You guys are looking smart. I forgot, sorry. Oh, thank you. You're also looking very smart. Where are you going? Stop. Tell us. Wanjoro, tell us. I'm going to Clarence house later. Where is that? Westlands. What do they do? Cloud9 is apartments and restaurant. Oh, really? You wait to see. Hey, you're looking fine, especially that. Do we call it a blazer? What do we call it? Stacy will tell you. Yeah. It's a blazer. Oh, it's a blazer. I got it And right. mommy jeans. Yeah. Oh. And raha. Yeah. Siseme unga sema raha. Oh, you're looking very fine. So you're going to Cloud9. Oh, posh girls. Where is the posh girl? Maraiga atia. Gotiro ndo marauga gokirete ki. Ma. Mwathani. Ndeto ire ruithi wetie cia nderi. Karonjo ri. Kai. Karonjo witu agitumwo guthie ciaca ri. Agathia na wa munyoro. Athie bika ni araringwo muno. Nagithire hando wika na nderetwo we tu United Opposition ya guthia we wika reke tukumana thutha na wa munyo backup nigetha wona waringwo wa munyo agakuriria ndagithire wika aria cia bara atia ingira gete-ini munene wa bururi nake karenda ithako wewe nyamaza kwanza wewe. Shut up. Unatuambia nini wewe? Utoka ukiwa umekuwa kwa hiyo kiti for 50 years. Na barabara ya kwako. Si kwenyu kwako. Bado hujawahi tengeneza for 50 years. Unataka kama akili ya kutengeneza barabara ya kwako hauna. Ni akili ya Kenya mzima. Yakuya wa mojoro. Jori. Aratengera gwitetera. Arauga mkubwa. Haikuwa 50 ni 40. Kuna mahali unjasika vizuri. Sio 50 ni 40. Mwana lake la moja wewe kichana nyamaza. Kwani miaka 40 ni 2 days. Hiyo ni siku mbili. Abu tu umelo naba. Karonjo andu maramwira wa umbagara na ligeji to Karonzo the opposition yothe yothe Wangash ndake manuva da ewika Odo kirumia thi wa kuria marigo-ini na need backup and a strong backup muno na kuhurithia bathi cia cukuru rangi who is this auga uria wa gwitu wa kuria tunyoni sio bado mundu thiaga ika muthuri getungati Ocio ni national etago Kikuyu na Murima treasure mundu ucio kwenda kugitirwo that is the only bullet we have mundu ucio ni abati kugitirwo tudona marauga atiriri angikorwo agithii uguo arathia gico ne thahabu ya Mugikuyu ndakwira ona ngirora wega ni ukuona andu agikuyu-ini mabati magokira makoiga ni turi macani ni turi iria ni turi kahua na ni turi wa munyo yes agekirwo hau cash crop wa munyoro ekirwo hau utire mundu utigite ucio na roho wa baba na wangire una ndenda nikimata tono yo ngiacomokari uyu riu kiria etagwo ki Mandizi guy Kingpin wa na guku na guku gwitu guku amami maumite Kathiane oraga na ngui Kathiane kwita wa Kathiane arokira gathie kuroga matari na fax akaringwo kiriu rona mundu amona naicitwo wone gwa rekiro na araria mundu marauga ati munene ngai aiko nwe wi opposition ri tutiagicoka okuria turari kiu gite gigithie
Ucio nake no make a very good president. No etherwo muhugugi na guku kianda. Turana president muhoreru. No waingirite hiana ucio. Ahorerete. Jina la Bwana na la Mtakatifu, amina. Ngirite kwa jina la Bwana na la Mtakatifu, amina. Maruta andu ara manje kuhuna. Ngirite. Sikia machozi kama hiyo umelia ya mashabiki. Kwa jina la Roho na la Mtakatifu. Maria Mtakatifu, tuombee sisi wote. Sasa na saa kufa kwetu, amina. Kwenda guo. No ri bagikora koretwo gitini miaka 50 ri. Kena igana. Ati kama uyu witu. Kama uyu witu we. Munyoro. Iwe na wewe. Aikarire miaka 2. Ana ne nini ata ndiathira iri no ndiciona munyoro ti mundu mwega ona korwo ndiraiganite akwenda kurugamirwo ni ruriri na hithwo muno na hoerwo muno ri miaka iri akimenyete thiri ciothe thirikari na nicio hothagira kurugama nacio ando ndambire gutwethera mbei na macani mbire akimenya marima mo wakifanya hivi tunafanya hivi wakisema sha tunasema shi kisema ndani tunasema na watia adabu Kalonjo ana miaka 50 agwira ripote ndukamake kase ndukamake wibe binya kase na ndukatabie mundu ndukakuwa kiana kia simba matikasie wewe kana kambaka njulele Oye Kanyau wana wa umela ando ni Kanyau oraga ngekunyita nguo ndukahura gogekaga baba kakarekia kamwe baba tu autawe koguo ningerekie nginyamu no ukiigua ndikirira uru ni ndirenda ciaca na Christmas ona ni ndirenda ndiroria tungihingite nie ndi munogu ona ruga we munogu na nginya riu turageria kwehera gatundu tugacokio niki riu DCI nio mena cira nio marathire ruko guthuthuria cira wi moko-ini ru ma DCI maranyita ruko kwina atumia manyititwo aria akiria aria real women council na acio angi aria fake kia Syria ya serious kaitogwa cira niguo marathuthurio riri niki giatumirwa matangi ugiririo muno no manyitithiti makonyito manyitirwo DCI ndiragethire kuu u maranyitwo ni mara investigate marorio ciuria no ni kugererio gukenererwo gukenererwo niki giatumire wa matangi akenererwo muno maranyitarogetwo mwako mwe turenda kumuria atiriri tha inyanya wariku kuria atiriri o mari makenerere u utiramenyeka murataguo ataku ma arataku nio mari maugiririo muno thomero mohoro maeni ataku nio mari maugiririo mobiro ukigaruruka now they have been summoned maeni what happened marendo moyete gai athome mohoro ndia ko ruthuria nio kwambikwo riu maundu maria ruthirikari yambitie kwambika kuma raino twauma raino turoka ndege riu ni atumia acio na nwaiguire hena handu mutongoria ararigia geke muthika mucio ndiraigua ni aratwarirwo Ng'arua arapostirwo quick transfer emergency ebia cia bathi acirika ni maragire matikwenda kanitha ucio koratuika ni omwe arekirwo emergency transfer thaa ici ni hindi marabagindo mena muka marorete na nyuki nimekugairwo mbia kunengerwo muthikabu munene wake aru uria guka kuu